Da. Lagano... Zelengora, naselje u Bačkoj, 4 km udaljeno od Crvenke, opština Kula. Iako ima samo 40-ak kuća, ovo naselje ima fudbalski stadion. Trenutno gledate snimke trećeg meča. Možda igrači izgledaju malo umorno, ali ako se zna da oni ovde već 2 sata igraju, onda je to iz opravdanih razloga. Takođe, iz opravdanih razloga odsutan je i organizator. Ali tradicija nije prekinuta. Držimo se tradicije i ne brinimo za budućnost.